Chief Executive Member CM juga Kasih Autonomous District Council Dangshan po bing dorbar ula ay kejingkular ba ulong balakloy ban penishna ya ki senama hall na mata ban i ki film kasi kana leng jumi menta kum kaseng kabagi ay kuteng ka Meghalaya Filmmakers Association kabadon lang ki producer ba ki director ilawan ban ya kendu i menta kasni ban penpau ki jing ay khublai ba kum juru kato kane ki benta ki bangila ay jing ki i ya hakabadi bat kini ka hall nagling jui la persno ba hawaj ilong balakloy ban snai ka hall pada nyo ya keceka ya nagling jui ro gila ong ba nagling jui beseng ay kublai pada long kepala nyo ban snai ni ki hall se ni ki jaka bala kam long yo ya kata ngila ya keren bang persyang ban wat ya keceka bat se la dam yo jaka hagini ki jaka ba kam long yo ni sawat pada ka we ki jaka ka babiang nang ba nagling jui council kala ban persnai ki hall nang tanong jing ten tadi film kasih. Sebab company film mentah kamdai shoot terpok hasil, mah betul hasil. Dan segi we bentar ni kedua dan lagi nongelam jadi edisi beberapa. Kemacan cahil sebab. Kumbaga long mentah ngila ajimut ya CM juga ke edisi mana balak ladalong kepala ban sinalang ro apa nongpo nang nong stoin mo kruat amairang barasora. Ya hakabedi berketika Hanjantia pada nama kamdesu ke jurisdiction jong CM ke HDC dan nak leng jungi ngin sa ya perkat nak benta ban ya kendu yang CM juga HDC bani scam ban nak leng jungi ru le sekin sa shim mek ne ke ju senjam ken kumba kalong apa kasihin itu dah yang jong pila ya terwa nunu cakap ba identify nunu cakap ngila isu kedau kato kene ki jaka kum kene ka district council kum kene ka stanjep nang tagi Anjali berkiwi-kiwi tandrai imtip hadukan long visible nak taban sina namar common shua kala donteng ke jingwan jurip kumkan ka muda hante po Anjali tiki yang bagade ka jika jongki sipai tiki hapsim man NOC na po kantor menbut kadon ke jing te kita i kato ne tingi dangi perkat i ke jika mentah kan long kemobiang nak lengjungi pat nak lengjung ke council ro kandang buat ke jika adu mentah kinong sna film kasih kisnya kipen ai film kumbaga long menta ki film dijungi ngi pen i baitang hapo biju senama bat hakini kinong gendong pada ting ilai syu pen i hakini ki community hall hakabangi haban care berni care plastik ban pendum itu ka hall tekam ke ilong bi ken hakawai kaliang ringimban si makam don ke ceka ka babiang ban pen i di kasau ro kinum yo ki ba ke jinghun nang tai ke jingshai ro kinum yo ke jinghun tingnya scam ba da yo lat ban yo iki hall ki babiang tenong ke ceka ka ba sultanat ka ba kilar buat wani lam wajiki kun kiki kan lo ngajak entertainment ban kebagila kan kai subharu nyo kijingbam jingdi kibabiang bagalong kedeka Anjali Galeria mang yi bagi ruhan ki wan pek sinema atau kedua cerita nak lagi viva ka diskonseli kan pembiang ini di hall jadi ka profil lah share bagi action nakling jungi ngila kran syai ba haba pi ai kene ka hall ngim kwa ban shu ai kumba ai kini ki community hall ma ban shu ai grand kum tu sapenya ring kwa ban penmiru ika revenue na menta jong ka council kenang ba ka jingsna jong ki kanam long sep ai ken dan nakling jong council ro ki hab jimut ya kata bahkan long ka revenue generation model ken bakin yarap ban sina kini ki hall adu mentah kat no ai percentage buju shim kumba kalong menta lada ka film khasi ka bemyaj usim bet flat silak shipau hakashi tayo dela da shibuk menta ka collection jong pi ka poi shipau laksi tayo usim bet daga percentage lai persen ka bamut lai lak ulasim mau hakashi tayo bamut ka kli bisa jong ka bashir khai ba ka ba ban kjit baki kata ka di jing kendu jing ya jing ni tekan kumbakan openai film kasih ya yang lain adu penting pi ngi habani up slam ha teng ki wan ki film Jepang ong ba wan Salman Khan Jepang lawan Shah Rukh Khan mela ban weng iki teng ka poi ru hadu prabanai ru bangi haban up ban yang lain kan ka sim jing ya sisia ini na takadau kam habam don ka yu plus tu hi kumno kan kiu ka film tan ri wala kataru haba pi pet pada hakar komsina mentangi lalong langsung sarong lalong standar ha la kaju itu berarti Bollywood dapat ke jingruai ke jingruai kadau kendi i oh ke jingring tapi ke balasir kai ba ke bangila manong wat Bollywood umlah lo hakata rekom kan ngamur ban ainuk sai pi bangila kiu hakabede berkom sina film kan